Kitabu cha Nyakati ya Kwanza mlango wa 12. Zikara ndio mara mzirira Daudi ko zikilagi. Aroho kala cherana zifika kula kwa Sauli mwana Akishi. Awara nikaiza watu mashujaa mara msaidia vihani. Wara nishikara maha na wera manadi makutuhamivi na kutuhamawe na terwa wakuhumira mikono ya kuria hedu ya kumoto. Awara ni aluko la Sauli na wara ni ambari ya Benjamin. Mubomu wawara ni Ahiezeri akituruza ni Joashi anasema wakulagi Bea na Jezieli na Peleti anazima weti na Beraka na Jehu wakulana toti na Ishimaya wakulagi Bioni yuwere ni shujaa mwanga waho ware mirongo mihahu kiza ware nde kilongozi wa mirongo mihahu angine keza wa mirongo mihahu ni Jeremia, Jazieli, Johanani, Jozabadi wakulagi Dera, Eluzai, Jerimoti, Belia, Shemaria na Shefatia maarufi Elikana, Ishia, Hazareli, Jezeri na Jeshobeamu. Awara na aluko lola Kora na Jela na Zebadia na Jerohamu wakulage Dori. Agadi angini mamtu wa Daudi kaizo yongo mekonyika. Awara ni shikari mashujaa kizoere mana ujuza kumirangao na mafumo. Mabushuga wara ni hereda simba kizoere mana malo hero upala kumirimani. Bomuwa wara ni Ezeri wahiri ni Obadia wahahune Eliabu wane ni Mishimana watanani Jeremia wahandao ni Atai wafungahe ni Elieli wanane ni Johanani wachendane Elizabadi wakumi ni Jeremia na wakumi na mwenga ni Makibanani. Gadi were ni makomanda jeshi wa seniori anaimira majishiga na mwenga na iwazulagi kana nimira majeshi alifu mwenga. Ando watu mareo uvuka Jorodani kaza mwezi wa kwanza wakatoroho kala wa muhoza banda na makia inga wasimareo kala kumadeteni kongwa mbalero wazua na mterero wazua atu sehemu wa Benjamin na Juda makuza kwa Daudi kongomini. Daudi ambola kuwavana na kiambiriza mukikala mzire kwangu na veri ili mnavize baini tayari kuungana nani ila kala mzire ili munibuze kwa mahadri yangu hizo usiza mhendera makusa nini beye mlungu wa babizehu namone namu adhibu bunyero haki mzire Masai jambo mwa mirongo mihawake amba fuako hewe Daudi na faunga nawe hewe mwana wa Jese veri nirikali haunga nawe kiza veri narikali haunga nawa vizio mana mlungu wana kwa visa kwenye Daudi akiahokera na akiahenda makomanda kazi za jeshi la kwakwe. Daudi aroho kwenda atusehema mana asema mtu wa Daudi aroho kwenda unga na Filisiti kwenda hea na Sauli la Daudi kavizire bule kwani watawala Filisiti mahenda mashauri kwenye makimu jama kiamba funda hatarisha maisha gehu shamba Daudi andahurisha ende kwa bwana Sauli. Daudi aroho kala anaenda zikilagi atuamana asema mtuwa Adina, Jozabadi, Jediaeli, Mikaeli, Jozabadi, Elihu na Ziletai mareo kaleni makomanda majeshi alifa Manase kama visa Daudi kuhenacho kikosi cha uvamizi kwani wasere ni majeshi mashujaa na wale ni makomanda mojeshini. Kila siku atumaini la kumtoa Daudi ili mangwa vizi hata hakikala na jeshi bomu jeshi la mlungu zizi ndio isabu za watu mareo kalama za zitayarisha kwa fiha mareo mzirira Daudi kwa Hebroni ili mampe wa utawali wa Sauli karakara na neno la Bwana atuajude mareo tukulangaona mafumo alifusandahu na magana 8 wale maza zitayarisha kwa viha atuwa Simeoni alifufunga hena gana mwenga mashujaa viha atuwa Lawi alifune na magana mahandahu na Jehoyada kisa cha luko lolo Haruni haungana atuwa alifutau na magana mafungai Zadoki kijana shujaa na makomanda mirongo mirinaira nyumba ya babaye ambare ya Benjamin duguze Sauli atuwa alifuta wamba wanje yao makala na aminifu kwa Sauli hata kufikira wakati huo ambare Efraimu mashujaa 2,280 atumaroka na sifa kazi za kolo za babi zao anisumbare ya Manase atuwa 18,000 mareo hazo mazina ili mazi wa muhende Daudi akale mtawali ambare Isakari atumagana Mairi mareo kala na ufahamu wa wakati na kumanyaga rigo kalaga na mvire Israeli hende na atuosa ambare yao mareo kala tini zao ambare ya Zabuloni atuwa 5,500 yenye ujuzi wa kijeshi mareo kalama na kila aina asila zazia na matayari kumwaviza Daudi kwa moyo mwenga ambare ya Nafutali
makomanda 1000 haungana atu 10,000 hunafungahi. Mario kala nangaona fumo ambare ya dani atu 10,028 na magana mahandaho Mario kala matayari kwa viha. Ambare ya sheri atu 10,004 enye ujuzi na Mario kala matayari kwa kondo. Ambare ya Ruben na Gadi na Yonusu ambare ya Manase kula hiyo nyangamo ya Hira Jorodani atu 10,000 Mario kala na kila aina silaha za viha. Atwa viha majisi shujaa makuza Hebroni na niya kumuhende Daudi akalemtawali wa Israeli yote. Kisa atu wangine usa Israeli nao makikala ni ya mwenga ya kumuhende Daudi akalemtawali. Makali hamunga na Daudi kuko kwa siku taho kuria na kuna. Kwani ndugu za were mazata ya rishira. Kiza majirani yao Mario wangine were ni mazambula kure kuko Isakari na Zabuloni na Naftali. Mari hachakura zuguza nzowe ngamira na nyumbu na ng'ombe, chakula cha unga, vinolo, chatini na zabibu mbifu, na divai na mafuha, na ng'ombe na ng'onzi. Kwani kwere kuna raha kaiza Israeli.